Ejo kuwa gatatu Minisitiri w'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko abamaze kwandura Ebola bose mu gihugu ari 109 mu gihe abahitanwe nayo ari 30. Ubu leta iri kongera amavuriro y'aho abarwayi bayo bashobora gukurikiranwa. Muri Tanzania inzego zishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro zikomeje guhangana n'umuriro wadukiriye ishyamba ryo ku musozi wa Kilimanjaro umaze hafi cy'umweru. Ejo kuwa gatatu ku cyambu cya Marita kiri ku nyanja ya Mediterane abimukira 32 batabaye n'abashinzwe umutekano wo mu nyanja bakorera mu bwato bw'umuryango utegamira kuri leta witwa SOS Mediterane. Uyu muryango watangaje ko benshi mu bimukira bagaragaje ibimenyetso byo kugira umwuma. Tukivuga ko bimukira ejo mu Butaliyani amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu yagaragaye i Roma yigaragambiriza amasezerano yasinywe hagati y'iki gihugu na Libya yo gukumira abimukira n'impunzi kugera ku mugabane w'Uburayi. Muri Cameroon abagurisha imyambaro y'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru bavuze ko hasigaye igihe gito ngo igikombe cy'isi gitangire mu gihe amasezerano yasinywe hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru n'uruganda rwo mu Bufaransa rukora imyenda rwafunzwe mu kwezi kwa 8 rumaze gukora imyenda mike.